Voin hi September ni somni pasari thotan ni ani hriat hreawmin lai na tom viau thin ma se kan u nau te tual chaina ram ani meu mai sia kan ngai ven lo thei si lo ani hi ni Myanmar lam thu thar hi ngai thale phot mai tiang o National League for Democracy NLD sarkar laya president Win Min la state councilor Ok San Suu Kyi te chu chuan lam fasha te siamin sipai sarkar military council sarkar in thu neina an pong lang nu in an la hreng bet janga an then hnaya ve tho presidential palace kianga vice president panile parliamentary speaker pani te ro chu mak tak mai man an tok ve mi lo ni in hriat ani Vice President pakhat zawk Woo Min Soo hian acting president din munatangin state emergency provision dan mangin sipailal commander in chief nena thu neina ka hlane atisam eta annuwa achanchin hria zui ani talo Vice President pakhat le pu Henry Van Thiawale speaker uti khun miat ta chu house arrest ang poin man an ni lo ti ani le zela Major General Zo Min Tun Military Council thu puang tu chuan heng mi te hi an hreng be lo thu anem ngetin an che nei na zalen takin an la ko sajom zelani ati uti khun mi athi speaker office alakal chun zom renga sang ni pariat Myanmar constitution ang chuan parliament thar a omle ma chu speaker tangla hian amo phurna chu a chel chun zomang tia an zia wangin speaker bangalo po ala chua san lo ani ama hi USDP member ni chung si in speaker People of Assembly chanvo hi National League for Democracy NLD sarkar lai sani so panga tanga somni chungin a thok thei tlat mai midwai lo tak chu ani nge yang le lower ni thin ania Myanmar ram chung dan te chu hre hne viau tura ngai ani hetia speaker ani lim khan asangoi zon pui sipai officer ho lom chu a hlo vak lem lowa ama hi NLD ten duwa an hrual thei puppet speaker ani ti an hreta a tin election nung bera MPC ta chu talo bok awangin sipai ho hian thu neina an chel nu hian achunga eng hrem nama an lek ko talem lo P2 lo tho speaker tra mi January ni somthum pakhat sang ni somni pakhat khan top tu ni ma se sipai ten military council sarkar siamin in thlan thatna kan nei pui don an ti tak sia chuan speaker thar an nei ma chu speaker rengmai don ani mai in alang atirin sipai ten speaker hi thu zot fein inquiry nei ma se an chhuwa zalen le ta tho ani lower toy te atangin ukil na chu bultan ma se Attorney General Office Constitution Drafting Commission member aroni chawa tin Parliament Speaker aroni chauta ani Vice President Pu H Van Thiawa chu man ani velo ti sipai thu puang tu Major General Zo Min Tunan asoi chiang to Speaker U Ti Khun Miat a angin ni tin office ve angai lowa achan chu a office thin presidential office kha Office of the State Administration Council ti in amingan tlaka sipailal commander in chief khan chairman na inbel chopin alwa tak wang ani Vice President hi an hreng betlove anti takna in tunma angin security chu a khaupa ngai angin ala khau reng thowa Vice President hlole ham thada dangda chu ala dong reng ti hriat ani MP tan thlantlin non ni ma se Vice President din mun lua zui tu chuan NLD sarkar thar loading ta po ni se abei sei om to lovin alang military council sarkar nen Vice President H Van Thiawa hi inrem taka omhi adu dan nia hriatania ama hi sipailama major rang thlenga sipailo tang hrep to sakhomi takmei mitluang tlam thatakani constitutional expert te soidan chuan speaker le vice president te hi article zali somni palina state of emergency provision angin anni na thia saklo ani anti
karkal ta ni lai ni September ni somni pani khan mindat ta Chinland Defense Force CDF le Myanmar sipai te an in khwai nuaya sipai ho lai pui in biakin le chena in engemaw zat adeng fu Mindat People Administration Committee thupuang tu in a soidan chuan ni lai zanda sarivel khan a seipin iata sipai ho an bei thuata sipai ho hian lai pui mangin an chang len nga la sipai ho lai pui mu hian Sacred Heart of Jesus Catholic Church compound chunga chenna in pathum le building then khat adeng cheta ani he bekin enkol tu pui thiam Father Sal Thang chuan sipai te hi tlanga General Administration Office le Police Station kiang hnaya noma hetia lai pui anron ka chiam chan chu CDF ho anon kala sipai ho anon ka wangani biakin chunglama dar hlang chu silai mu then khatina fuwa biakin bola taklai pui mu ron tlaina puak ta a bom siperin biakin tukfer aron thuita ani ti ina soi he thu kan bu sai lai tleng hian he in beina hian thiel le hliam engzat nge om khoi lam ma hria thei alani lo Myanmar sipai te hian an lai puin ati chiat biakin le avel te hi an in bei tuk ninga ni zinga an tlo ngal ti Father Sal Thang chuan a soi September ni song pariat in rin ni po khan than tlang kwa CDF sipai ho le sipai te an in bei chiama khua mi pui nu nau zong lo tho in khua an ro san to he in beina hian chena in song paria le sarkar building pakhat chu sipai te lai pui mu in adeng sia akang zui nge he mi chungchang hi chu kan video masa akhan chipchia takin kanon talan to kha kang thel tuma tlan chuak Baptist Pastor chungbia khum chu sipai ho in kap hlumin ajung bun lak du wango ten aku jung trang an tan nge ani kha kan laksa thewin a rin om khami tu khan phubalak na angrangin CDF mindaten sipai ho hi an beilet ve thunga sipai pani an tha ba ga tamfe in hliaman tu ni in Chinland Defense Force CDF lam hian an soi September ni somni thotan zan khan sipai ten Natogi Township Mandalay Region a thingtlang kho pakhatan beina civil mi pali tha ani velia thotan zan lai dona sipai te hian so pi khua lu chilin an pong ka chiamaya khotwal mi tam tak an sahim na zongin ram hnuaya an ral tlan ani mithi laina ten an soidan chuan sipai ten an ka hlum tak mi pali te hi chung khokhatha cheng an nia an ni pali ba ka hian chung ku ami ve tho donuin kumsong ami le kyo thu khin kumsom thum mi te po na takin an kap liama Mandalay General Hospital a enkol mek an nia an ni ba ka hian naute thlasong pariat le ka upa zo tet mo chu ake an ka sakdu ani chu he thu ziala hian an din mun hi hriat chian ani chia lo thung mi pali an ka hlum te hi bokhin kumsom sari paruk mi do than kumsom sari pangami mountain kumsong mami vel le motei kumsom thum mi te ni ani pali hi atuk September ni somni pakhat thole ni khan Natogi thlamwala sipai te hian an phumani anni chung hi hriak herna khol neya chumi hmanga eizong chu nia sipai ten an paithlak tak National League for Democracy NLD thlop tu te an ni an khua mi te chuan an in hi kok tu hek tu inemo sipai ho a ko mu ngei ani an rin thu an soya an lai na tin an thin nat pui tlang boka kok tu chuan hei hi lo thria se kan du an hun alo thlen huna trap big su se an ti ngat mai ani tunlai hian rolrala chen a hlwar chhole ta ka wangin sipai lam tang le sipai ho ne na information pechin te mi hek tu ta na an hruai kok tu te ho nun hi aral muang lo hle a tui ta ka mut chu a har vengo tang le newsman chanchin bumi ten so piu khotwal mi pasari komin anni hian midang po hliam tuar anom thu an soya ma se khotwal mi le sa te hi an tlan dar na sadewa wangin chinchang kim changshir mai thei ani lo tual chung mi thudon na pathum ten an soidan chuan sipai ten so piu an be ma hian an khu a sikul chu sipai ten an lua sak towa anni ho hi zu te inin an in nial waka helai hmuna omte ini somni zela in tlak kwalin zana an patrollinga ahmalamin an omchil na khua hi an la be chiam ngai lo
tual chu mi pakhat chuan tuna lo om thar te hi ni hni kal ta lo thleng kha nia he tianga sipai an in thlak nu hian an ron cheta phut mai ani ati kan thulakna zi anila hian so piu sikola inkul sipai te pui turin miyanggan town atangin sipai an thlen bela hetiang te rup ani wang hian thotan zana tlan chuak nu nau mi pui te ro an kir ngam lo ani sipai ho hian so piu kho sikul mai ni lovin thla engom za chu maitel tawar vengin khodaya anlo inkul towa khuami te soidan chuan kar kalta mai pokhan he tawar ti chiat tum niom tak na to ki pdf le sipai te anin machona ma se pdf lam hi an tal chuak nei hlau ni in soi ani na to gi pdf lam ero chuan thotan zana hian sipai ho nen anin machon lo ti an soi ve thung news reporter tan so piu kho be ani chungchang zo chen tumin sipai howin True News Information Team an tia an chairperson Major General So Nai U chu biak po tumin an khola chairperson hian a chang du lo nge ni tun thleng hian khol ala du tlat lo mai September ni somni pathum ninga ni khan bago a police officer ten thalai kum somni palimi chu silaya kapin anmana anu po sipai te kota hren turin an hruai ninga zanda somvel khan bago Hinthagon Wat number som pukwana JR Wangmei Street a lir thei pani mangin an kala helai biala mi puiten lung oi lo na an lan tirna an hruai tu hriat hlo tak political activist Sithu Kuangmat chu a oma kapin an manzui tlan chiat atum chu anu mulai ngein voi thum an kapa a oma an ka sakani ti in thil om dang hrechiang tu pakhat chuan a soi a soidan chuan police ten an kala hian Sithu kaung miat hi an in chung zoka oma anu ero in chong hnoi zoka om lai takania police te hian anu kum somngami hrisel lo ve takpo kutkol an bun tira in hi an dam zui ngal ani a fapa voi thum ngot an ka nu chuan anu chu kutkol bun chungin lir theya chuan an nur luta heti lai hian a fapa ero chuata atlurenga in chu dapin police ho chuan an rok zuya an thil hu nei an duang ang te lak sakin an motorcycle nei ve chun po an lak sakani heminu hian tlangwal po motora an da lut ve ta chau ani ti in thu hretu pakhat chuan a soi kaun biat ta hi a hliam nat deuh wangin bago general hospital a da ania adin mundik tak le anu chanchin hi hriat mai thei alani ri lo AAPP Assistant Association for Political Prisoner ho data ti chua alandan chuan February ni khat atangin Myanmar sipai ten mi sangruk zaruk somkwa poria zet tan ina an khung towa mi poi seilo nu naw sangkha za som ni aya tlem lo an that to bok September ni som nuwa Myanmar atangin Mizoram a ral tlan engam zat an lut towa tun hnai te a hian lut thar an tlem ta ti thu don ani September ni som nuwa Mizoram a lut te hi atamber chu Champhai district le Nathial district a an luta heng district pania hian sarkar liamta atang khan lut an tlem ta ani khothen khata phei chuan lut thar an om to lo Champhai district a lut te hi tuipui ral group YMA huam chunga an luta group YMA hruai tu ta chuan tun hnai ninga ni rukvel atang khan lut thar an tlem ta ti an soi September ni somni panga khan vaphaya mi somni an luta ni somni paruka samthanga mi panga an luta khodanga chon lut an omlo an luna khopania po ama anga azarwala lukha ani tolowa Nathial district a lut thar an tamna thingsa ya po ni somni pani vela tangkhan ral tlan lut thar an om tolo ani an then om khu apo ama anga a hlom lian lut an om ri lo ti thu don ani Mizoram nai Myanmar vel hi tun hai aral mong le de leka hei hi Mizoram a lut thar an tlem tak chan pakhat ani thu don ani Myanmar nai Myanmar rama hian September ni somnuwa sarkar sipai te le helpol te anin beina sa a helpol hi Chinland Defence Force Chin Defence Force CLDF CDF le People Defence Force PDF tangkop te nia tun hnai te a hian kan soita kang khan anin kap talo dewa sarkar sipai te po anin thla dul ve ta deuh nia soyani
chuti lain a chhak lam dewa chuan sarkar sipai te le helpol hi an lein kap na sa ti thu don ani thu don na pakhata chuan Mizoram hlai Myanmar a zona thlak te kho hrang hrang ami tlan chuak turang chu an tlan chuak tuwa hei wanghian ral tlan hi ahma anga a hlawma luthar tur anom to vak love ti ani bawk chuti rual chuan Myanmar lama hian khua atanga tlan chuaka ram hnuaya bibori te po an oma anni hi Mizorama an tlan lut angem ti chu ngai tua tham ani thu don ani Mizorama ral tlan te khua hi aral muang ta ti a chian na chu ral tlan engemaw zat chuan an lo thlawma an han fe thin ani thu don danin ral tlan te hian an lo an ngai tua bu seng hun a lo hnai to bok nen an ral tlan a hmun atang hian an han fe thina tlaya Mizoram lama an kir le mai thin Mizoram kho pakata lut ral tlan zathum rual pe chuan an khua a chumi an ral tlan a khua om a in triau kam Mizoram lama om an du zawka chuta chuan ei le in po mani in ngai tua om an duwa chuta tang chuan an lova an han fe thin khodanga po chutiang chu an ombel arin om ti thu don ani Myanmar ram buai awanga Mizoram chunga ral tlan ron lut chom dol na chu sarkar le mipuin an thok chun zom zela hriat thei china Myanmar ram buai awang hian Mizorama mi sang sari chuang tun hnaya ral tlan an lut towa champhai longtlai sia hale Nathial district ko hrang hranga an lut hlom ani district mundanga tlemazong an ombok ni in thu don ania Myanmar ram Chin Affairs Minister Lalrin Muani Hovin Myanmar MP Parukle MZP General Headquarters ayo te chuan longtlai district a ral tlan te an tlo kuala nimin pathian ni kan Central Yanglai Association kai hruainan hoya sai ka apar a ral tlan om te an tloa longtlai East MLA Lalbiak Zawa point ral tlan te tlo in thlamuang taka om turin a cha ral tlan no pang te tan ziona ngai tua sakani tur thule COVID-19 hridan na an lak theidan tur po ruang manna ani ati an mamo te chu YLA kaltangin ngai tua sakzel ani tur thu asoya ral tlan te tranpuinan YLA sai ka upper branch tan cheng sanga ahlan ani Mizoram mun hrang hrang atangin ral tlan te tranpui tu an om renga Mizoram Baptist Koshan Relief and Development malang na in sangaw le a chevel ra a ral tlan te tranpui ania silpolin bufai dal baka ei tur mi zaruk te hna pek ani Adventist Community Service Mizo Conference o 7-day Adventist point ral tlan te ei tur baka bungbel te an khon khom bok ani PC Party Founder President Brigadier T Sailo Mingin ral tlan te tranpuinan cheng nuai khan le thil pek ti hrang hrang thingsai ral tlan committee te kota PC Party chuan an hlan lalhmangai Sailo chuan Myanmar tual chung boina wanga kan unau zo na thlak kutbenga wang waite PC Party chuan kan leinak tat zeta heng mi te khongai le leina taka lodong songa lo tuam hlom tu thingsai mi puite le khohrang hranga ral tlan boipui tu zong te chunga PC Party chuan lom thu kan soi tak meu ani ati Brigadier T Sailo minga ral tlan te tranpuina cheng nuai khan le thil pek chi hrang te hi VL Thazawa General Secretary PC Party in thingsai VCP Relief and Management Committee Chairman ni bok PC Lalrem kunga kota ahlan ani ole viewer te hne nangen na hansep ve leila viewer te zinga khan kan channel min lo la subscribe saklo in lo la om chuan subscribe ti kha meta min lo subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chawa tin kan video upload thar te hi in lo hmuwa in lo don ngal zel theina turin in tan po arem chan zong na turin notification bell kha met ula ola inda donia ole viewer zong te in zawa in du sakna kan hlan non le achau